Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya aku. Hari ini saya mau masak sayur oyom atau sayur gambas. Nah, sayur oyom ini salah satu sayuran yang banyak mengandung protein, karbohidrat serta serat vitamin. Ini sangat cocok sekali dikonsumsi bagi penderita asam urat dan diabetes. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Nah, inilah sayur tumis oyom dan labu kuning. Saya ucapkan terima kasih banyak buat sahabat yang selalu mensupport channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Buat yang baru berjumpa dengan channel saya ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really